Kaže, narod je progutao sve priče, nažalost, i sve ovo ja se nadam ako bilo što ima smisla od ovih priča i od svega ovoga što radite i vi i mi, da ljudi ipak probaju, jer u 21. vijeku ovi koji su navikli da gutaju priča, a ne da gledaju što se zbiva i da prave neke konkretne planove, neće da preteknu. I nije ni greška na kraju. Znate što, ja sam ubijeđen da sve ovo što ste naveli je po planu nekoga ko je nadležan s polja. Naravno da je vama, nakon, kad se već dođe u ovu situaciju, reći, evo vidi kakvi ste, ne umijete da se organizujete i tako dalje, kako ide repertoar. Međutim, ja sam ubijeđen, sad ne zbog toga što hoću da budem nježan prema, da kažem, ovim našim prostorima i narodima, nego njih neko, budite sigurni, dobar scenario, da? I sve ovo dio scenarija. Što se konkretno Kolubare tiče, tu situacija jesi nije komplikovana. Nema tu su zbilja u jednoj dobroj mjeri istrošena po ovome što ja od ljudi, ja trebalo bi da imam jasnu sliku, da ne nabrajam, jer ljudi koji su iz raznih struka, pućeni to, tamo nije da nema uglja, ima uglja. Da se u pogrešnom pravcu i na pogrešan način vršila eksploatacija, apsolutno. Da to sad preko noći ne može da se riješi, to je apsolutno. Međutim, imate vi druge depozite uglja po Srbiji koje niko ne spominje. Da opet notiramo ovdje kod vas u emisiji onu termoelektranu koju Kinezi 3 godine prave, a niko je ne spominje. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovdje i ovo neka bude također nešto što nas vraća na ovu priču o američkim zakonima. Jer mi smo sad koliko toliko spomenuli ova 2 američka zakona koje se tiču toga iz čega je jasno što se stvari dešava na globalnom nivou što se tiče radbine. Ima još jedan 3. američki zakon koji je u proceduri u američkom senatu, a on se, kako se zvanično zove, već kao sve u Disneylandu sa happy endom, zakon o prosperitetu i demokratiji i prosperitetu na Zapadnom Balkanu. To zadnjih dana ovdje spominju često, a to nije nikakva tajna, čak je nacrt zakona prije ne znam koliko i nedelje, mjeseci mogo se downloaduje i koga je interesovalo, a mi smo se konkretno i trudili da ovako i protumačimo. To je zakon koji treba Balkan da pomogne, da mu da prosperitet i da riješi pitanje korupcije i raznih drugih stvari i kriminala na Zapadnom Balkanu. I sad lijepo od njih što su se šetili da se tu postoji neka korupcija i kriminal. Ja se nadam da će biti prilike i da kroz tu priču... Mislite će vratiti pare koje su izdane? Neće vratiti pare, ali mi imamo drugu situaciju. Neka oni nama otpišu ove dugove što su napravili ovi njihovi. Ja upravo kroz ovu priču. Ali ovo, ja sam im počeo ovu priču o ovom zakonu. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ovo može sad da zvuči nevaspitano, može da zvuči pretenciozno, kako god da će. I neka ide na moju dušu, legitimno kako god da živi. Međutim, ovaj zakon o kojem sad pričam, pričat ćemo o njemu kad ga donesu. Jer taj zakon, uz ostalo, pokazuje da su oni više toliko samouvjereni da su vođe i mentalno i na svaki drugi način unakazili. Taj zakon, kad bi sad ja krenuo, i ne samo ja, da vam objašnjavam koje je sve, što bi rekli, terene za igru otvara, samo neka ga oni donesu. A ja vam garantujem, rekao, kako god ovo zvučalo, može da djeluje prepotentno, neozbiljno, rekao, neka ide na moju dušu. Kad bi sad vi i ja pričali 1 sat vremena, da vam ja konsekvence, koje ako se vi stavite u jednu drugu perspektivu, koja je opet realna, potpuno i pravno utemeljena, koje pruža, budite sigurni da ga oni nikad ne bi izglasali. Zbog toga o njemu u ovoj emisiji nećemo, nego da ja poberem loze, ispečem rakiju, neka ga oni izglasaju i koliko on bude, ja ću biti na raspolaganju, dragi moj Ljubo, da mi onda pričamo o njemu. Jer taj zakon vas dovodi kompletan Balkan u sljedeću situaciju. Da mi iz ovoga udbaškog pozorišta ulazimo u jednu novu situaciju. Ta nova situacija je da će vam oni organizovati, kako ja šaljivo kažem, da bi se ispoštovalo evropske vrijednosti, udbaški kindergarten, udbaško vrtić ili obdanište, ili će se narod, koji već, ako će ovo sve što pričamo, od zlata, uglja, pa kad dođe priča o kreditima, opametit, pa ispregovarate da napokon napravi vlastitu, suverenu, slobodnu zajednicu slobodnih ljudi. Prema tome, budućnost postoji. Sad kako će ko iskoristiti, vidjet ćemo. Ko bude struje,